Ya, patalo patawai. Ya, masifo ile alfa mayo. Kita tu po pelava mawai tu po kalando. Mesio que Lopes e patalo patu malanga palo. Malo so fu ni Taeao le pomale leo le tua. Malo fa time mole fa avno time le Taeao lo a ua fa solon Malu le tunu ia fa malo fa te tele lo mo lava no ia e fa tasi maltar po klam ne foi Taeao fo sa tau fa ta tele nava yaso ia le tulango i ta penanga mo le fa na tuino tuto tasol tata malo ni sele nei ola tata no va ngale se time mo mai ai pe ai fo nga mai la tau fa no atu la fionga fe mata e ia la tu fo le o manino ma le mala malama po ai tonu lava nga va i le vanga le telentata no exemption stamp ele lele so lo ia la fionga tau fa manino tu la le fa mon Of data vai ono tasilea ta upolo auto ato per e se tato tunu me se lava ia la to wa no fo manisi tanga tanu o foi ava ma no tane foi no fo se palangi po se lava ile se Samoa ia na o tu le o se tar samaina le se exemption stamp le o la to ainga ia e pita ia la lo tu la fono le mfai le mfai si longa ia le pitanga e ala le i lo ngafa o yo Samoa si vanga o le tina po lu tama Samoa mutulanga fa pena ia fa pena ko your grandparents le va ko ma ko ina va tu pe pa na o prove i ero tanga o yo Samoa ia o le rara le mfai ona mo exception stamp ai la to no forma manisi i ero Samoa pio palangi tonga tulanga pa pena e fai ala no Samoa wa isi o pa mo o no pa Samoa e fai ala no Samoa ia na tal sangale pa no po mau tulanga pa pena Samoa i ala masani process masani tawai o tangata e anga pa mo exemption stamp o tangata i longa so tanga o i o Samoa le ona matua io matua ona matua le o tapa o pe pa na o pe fa mauni lo so tanga mo lo ona ba o i o tangata no o Samoa le fa Malu o te le tu langa le ono tu la fon e dem failana ave exception stand te a fai le tala longa pa o i o Samoa sala pete sa mo lo tu sola Australia o te la ai le meta o i lo pitang o Samoa tu o matua ora tu na tu sola mo in failana exemption stand o lo wanga ia e fa Malu o tu le tu langa tawai yeah okay so o lela awa avapela el watu ia le tama o lona ingol palangi a le mana o le exemption stamp in e mafaiona tongi la one way o Samoa e tu sala ele mafaiona faile exemption stamp mole to luol tamale o palangi o saudi o sa ton bona te vai pe le sa no si va na i tangata le o Samoa e no so tanga ia nga pa i si chincha mo fai la exception stamp al palang e lim fai la na mo exception se longa la e a fai no fu Samoa ia to tu fai le ta sanga masanga no ko mau tu no pa pena a fai o Samoa e lim fai la no le one way ticket le palang pio fa mam na mangala e bona le exception stamp o ia okay malo faftai le tunu male fafonga mai o le mai alpo kala mena vat folio telefoni ana pe Konesula mola no ofisa e vala wane ai ma fa mana mati dena vaenga ya le mana ya tulanga le fa ni mai ne fo Taeao fo
La tata no le sa tau whaamata ni na vai aso mawai la whionga Afemata le tulanga o ia ta penanga foi o leo mani no mani pokala me Samoa la tau ia na poa foi o besenga lotu ia masisel fu al Taeao pa wale na o le ase tulanga o ia ta penanga foi la whionga Consulate mo tatou nei au kilani e whaftea ta vai e pe tata no foi e mulmuta ia nei i whainga whaamai lo ta o tui Samoa e whaatelea ia tuera se vana temi o le lima o se fu o lima le laso ia o le fitu se fu ia e whapena fu la i tasi alea sol tatou tuto tasi na o lea so ngafua e pau i lea so malolo leo las whana so i fu o le tupu ia so lua leo i hui ia e whamoe whamona tūna i le ono su tōtou sanga o tuto tasi o tātou tunu a matalawa i pokarande i le lotu e sa tāpena ina e maftanga sofa tasi e whai whiau sa moe nei au kilani i o rātou rawana o lo whiangai male lotu i a mai ero i o se saunoanga o le tātou maro wharongia lao o le sunga atu i ono le ripa i pulere na vea le pigi i parliament ia ona o lo i fu isi tau mwhainga ina ia whisosani pe o tātou tangata o o sikseni tu la pono leo sikseni tasiwa parukua e pe ila o pensione ia tu langa whapena ia o lo tau mwhaia sta mari ina ia mawolea whamurianga kona i o tātou tangata. O le tātou maro wharorongia na le sunga ia le rifai pule atu i ono. Ia ma sisir fua ni sila. Ia na sore masau. Sau whaamtalanga. Ia me tau ngole sisino fua tātou tunu. Ia ma elo. Ia na sore mana i whapifianga. Ia ma o huisina whamalustina. Ia ona whaamai ai rori o tātou aso o tāos furua ai a matal tātou whaamui reiwa, a whareiwa. Ia e talo toi i si o tātou tunu o ea rātou tāpou karamita vai. Ia ia tātou awai whaatasi. Ia i le whaamanaturinga o tātou tuto tasi. I le aso tāua ia e maise. Ia se tātou wha longlongo ko i saunga le rifai pule. I tōru maha o e tāu sanga mo ona i o tātou ta mahamati nā mātua i o awara tō sen ia o se tālo atu le tātou tunu ubole nganga whaararo tātou iai awari i whamuna tuni o rongusu tūtou sau tālo an tātou tūtou tasi o tātou sauninga o mai ala o whenga Afemata leo e whai o malawa i tātou Mauta Samoa whara Samoa ia whafteata wai ioi whaiarawa i tātou Mauta Samoa mangi le oro i ro piso le tātou maro tātou nui nai moia tātou samiga ia Malo whaftai o leo manino le tulanga o i tāpenanga le whenga Consulate ia ma le komiti foi ia wa tāpenanga mo le whaamnatuina o le tuto tasi o tātou malo i au kilani nei manua le wai a whiana i o tātou mātua o le ase tūlanga o ilitali atu o nei mātua fo le tātou o le fia tātou sanga au i a nātu sitseni nei New Zealand e lau sitsilane ma le au tawa atu i lo ofisa ia whaftea tawa o au tawa atu a i whaangai ni o la tau pepa tūlanga i so soani e la tau tātou sanga mo sitseni masalo po o male i la o titilo tu ai ia po o male ape lima se lau e o pamaru e ina e se ni lea i o nisi lava o waiwono po mau i nei New Zealand o maua whamubianga ia marano foro o maua hui so soani mai le mano ia apa te le maua la tu pensione io i tulanga papena ai mai se lava le tulanga le tawai i le maua le avano e ai i fo mai nei o le i pili mo tulanga papena o le aua o whamabia i na si teni New Zealand
pe o le familia ia o mai ngi ia o tulanga la o ia no foi ni ia ora to fa na tulanga pa pena ma la ona ia nga fa ftai e malo ni sila ia me fo ia ni si fo tu po mai o tato tu sa nga lu fa tasi i tal sa maina o si sing la o po ita e pivi piona fa ofia tu le parlamento le o mania ali a ora tavai ia familia tulanga pa pena o ma lu te ia awa ko ke ia ia na tato matu o familia ma lo fa time mole nei Taeao la tafai o lo tonga lue va lo male fo le trade commissioner ya o fa to inga Samoa ni sele nei o la se tulango ia o le lei per sa o tato lo ma Samoa fa to wini to ni sila ma sia to ia ro fa pena so lo muia ni foi vai kau ia ele o malo si tele sa o le talo tulango fa pena ia ona o fafikau ia ku sa mo ia o mai boka mai ki ni nga wenga pa vai kai ia o le ni si fe mai ba o le pingo o fa to anga tu langa fa pena ia o au shuki hu le kalo ia pita ia o lo pa nga bo mai ngai kalo le tai mi mo le tai ia o le nga fi ka ngu mai lo ia ia vale nga fie le copia hui pa e si tato tu si nei ia nga te le saula le me ko di mo le tu la fa pena ia o lo so lo mo ia me se lo fa ku mai pisimi se na ia tato tu nei pe le event i shopping nei ma va le ia manisi o isi pare o loa mai o kakuka nga ka oro wha o i me tau rima ia matulanga i la o le nei matulanga whapena ia loa ia so le longo daire nga whaftai se malalonga sua se tātu tunu o roa koe au ina mai Samoa ta umare se singa tātu Komsina fata inga i la lo i sapa ia asia fo ina ia tato au foi nga runga na au ina mai o karame ko nga runga pa vai taimi yo so lo manu ia lava tawai ia me se fo inicio lo fe nga mai o tino ia o le nga fia lo kava la vai la lo insurance ia na mai ia con kalati kutse pe mai nga sa ia o vai era vai insurance makapali tulanga mai tinisi o kansa matulanga fa pena o le nga fia ia o lo ia me uma tulanga o so ngi mora to le falma foi a nisi o ia morianga o so pa misino ngal me ale ole te o ai ona na tulanga fa pena ia va tu alta la pata inga ia pa tu alalo e ko inga maranga mai na lo na fa vai kai minga i si e tulanga e vai baua manoa ia me se foi de tula o no mal so de tula fondo io la ta poi mai ai ngai sa bo ia o le ko lo fo se kupe o kulanga na ia ai o le tu ala lo na te tu na le va no o bo ia me se foi lo su o na ta tu ai nga ni se le nei na ia o ni tu le ave pe o tu ala lo ia i te tu na ia e tu langa ia ole a fai le tulanga tau so tulanga a ro manuia me umutawai lo fa tele lo fionga le Consulate na fionga Afemata mole fa ni no tele ne va ngai mole ne foi Taeao fo la tunu mole fa fo mai ai inisia mai ngat fia mal la mati le tau la fionga Consulate molo no ofisa vala wan tolu o tolu tasi lua ai vala mai fa foto o kilani ole o evil code number au kilani male tolu o tolu tasi lua mo ni tele fa wan ya so na fionga Afemata fa fa mo te mil nei Taeao ia fa
ta ke te mai te tato le tio mo le no mo wi pe le va so mo le va ya so mo ni ku na io si tato tu mo tiu tu poi va ne ya so tai ia pa so ku ta fi go fu le va ya so foi le fianga Consulate-General of Samoa New Zealand le fianga Afemata Palusalue Faapo Lemalu